Muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, twe turakomeye, turashima Imana, kuba Imana itugejeje aya masaha, ni Nyagasani yabikoze, Imana ihimbazwe. Nizere ko mumeze neza aho muherereye impande zose z'isi, nizere ko mumeze neza, natwe turakomeye. Turongeye kandi turagarutse mu itara ry'Umurenge Official, nizere ko turi kumwe kandi nshimira n'abantu bakomeje kunkorera subscribe yemwe na share na comment. Iyo ntabahaye ikiganiro ndi mu kureba uburyo mushishikaye kuri njyewe, mukambaza ati ese yemwe wagiye hehe kutaduhaye amakuru, kutaduhaye ikiganiro uyu munsi, nkabona ko munyitayeho. Ni ukuri ndabakunda, abari hanze, abari hano, abari mu Rwanda, abari isi yose, impande zose zitandukanye, ni ukuri naje ndabakunda kandi mukomeze mukunde kuko turi kumwe, nje kubagezaho amakuru atandukanye hirya no hino. Rwose nimuze tubane. Rero amakuru nje kubagezaho uyu munsi tudatinze mu kiganiro hirya no hino ngo niriwe ndondogora mu magambo, ariko nje kuvuga ngo muze tuganire hamwe twese. Nicyo nshaka kugira ngo tuganire hamwe. Amakuru rero mbazaniye uyu munsi ni amakuru avuga gutya: ikiganiro nabonye cy'umudamu witwa Aimé. Uwo Aimé rero akora kuri TV yitwa Amani TV Official. Uwo Aimé akaba nyirasenge wa Mwiza. Rero hari ikiganiro yakoze babikorana n'undi mukobwa nawe agira channel yiwe. Baragikora, barangije kugikora, uyu mudamu bibutsa kuko ari mukeba wa Queen. Uwo mukeba wa Queen rero niwe waje aza kuvuga ino nkuru. Iyi nkuru nabonye kuko ntoyiceceka, ndavuga ati reka nze nyibaganirizeho nanje twumve uko bimeze, tuganirira hamwe twese tumenye uko bimeze. Uyu rero Aimé ni mukeba wa Queen, niko ingene nari mbabwiye. Queen ukora kuri The Beauty. Rero numvishije bafitanye ibibazo bikomeye bitoroshe mwa bantu. Ubushize Queen ngo yapostinze ifoto y'amarido. Noneho abantu ko basigaye baritwajije akantu gatoya kakaviramwo umusozi w'isi yose. Queen ngo yapostinze amarido. Arangije gupostinga amarido, baramubajije ati Queen, ese aya marido wapostinze navuga iki? Queen arabasubiza ngo jewe mfite ubukwe, niyo mpamvu napostinze ano marido, ariko ntibayanshimiye. Aravuga ko batayamushimiye. Rero uyu mukeba wiwe Aimé aramubwira ngo ati mu gihe wewe uhaye uvuga kuko, ariko aravuga Queen ati ikibazo ufite ni amarido, mu bukwe bwiwe ni amarido. Uyu Aimé aramubwira ati nimba wewe wumva kuko ikibazo ari amarido, jewe nzayakugurira, nzagenda nje kuyakugurira, aho nzoyakura hose nje nzayakugurira, kuzanira amarido mashasha nimba aricyo kibazo ufite cyo mu bukwe bwawe. Queen aramubwira ngo ntasubire kandi kongera kuvuga. Murumva mwa bantu? Ngo aramubwira ngo ntasubire kandi kongera kuvuga. Ndibaza ntese aba bantu bafitanye ikihe kibazo? Hari amajambo yagiye avugwa uno mudamu nge yanteye ubwoba, ndibaza ati ku bano bantu bafite ikihe kibazo? Ni ikihe kibazo bafitanye? Aba bombi ni bakeba. Umugabo wa Aimé ni mukuru w'umugabo wa Queen. Ko murumva ko bavukana.
umwe ni mukeba wundi. Rero mu gihe bogakundanye ahubwo ko barazana urwango noneho ko bararuzana kuza kwicana noneho kuri za social media, ko baraza bakabizana aha ngaha, ni ikibazo gikomeye. Rero niko nari mbatangiriye amakuru. Icya mbere uno mudamu aravuga ngo Queen aratabaza, atabaza abanyamurenge, anatabaza abacamani, aravuga ngo Queen yageze aho amugurira, abantu bakaza kumureba iwiwe yamuguririye, noneho yarangiza agatinya ko umuntu aba azi kuko uyu ari inshuti na Queen, agatinya nuko yomumwera n'amazi yamuguriye. Ko murumva mwa bantu mwe, azi ko ari inshuti ya Queen ariko akumva kuko atomugurira amazi ngo ayanywe, ahari Queen yamuguririye kugira ngo amwice. Arasubira kandi uyu Queen yigeze kuza mu rugo, kuza kureba abana biwe kugira ngo abagirire nabi. Arasubira kandi amuguririra abanyakenya ngo bamwice. Ibyo ni ibintu byose nategereye mu kiganiro ciwe cyose, ndavuga nti se uyu mudamu Aime arasubira kandi aravuga ngo Aline yigeze gufata igisheke ngo agikubite umwana wa Aime ngo kugira ngo amwice. Yemwe noneho ibi bintu biragarukira he? Ko jewe numvise bitangaje kandi biteye ubwoba. Mugeze aho mugera mu rugo mukaja kwica n'umwana? Reka tubirebere hamwe. Uyu Aime aravuga ngo yarimutse, ngo nico kibazo afite hano muri Kenya, kubera Queen na Aline bamubangamiraga aho yari atuye, bazaga mu rugo iwiwe bakamubangamira. Murumva bashaka kumwica? Murumva ibyo baba bavuze ni ukuri cyangwa si ukuri? Muze gira turebere hamwe, kuko uno mudamu ibyo yavuze kuko ari ukuri. Jewe ndabanza nkubaze Aime, ese nimba uzi koko ibyo bintu byose byarabaye, ibyo bintu byose tuvuze nimba byarabaye, ukaza kwishinganisha mu banyamurenge, mu bacamani kuko bagiye kuja kukwica, ese baba barabigejeje ku bantu bo muri famiye? Icya mbere wabanjije guhamagarira uyu Queen ko ari mukeba wawe, wabanjije guhamagarira famiye yanyu kugira ngo mwicarire uyu Queen? Aho niho utadusobanuriye, ntiwadusobanuriye ngo utubwire ngo yeme nahamagariye umuryango wo kwa data bukwe kuko Queen ambangamiye muri ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ntibanyumva. Urumva, nahamagaye abo bacamani mbagezaho ibyaje ukuntu mbangamiwe muri kino gihugu, ntibanyumva. Ati none rero nje kubatabaza nk'abanyamurenge, nk'abacamani. Icyo nicyo nje nkubajije. Icya kabiri kandi, aho njewe ndebera hamwe ukavuga ngo uyu Aime ntiwabibwiye ab'iwanyu cyangwa abo bacamani, ni uko uhaye uza gutabaza, ukaza gutabarizamo kandi uvuga ngo bacamani nibagutabare. Ngo turabyita gute? Noneho muzoza mufata ibibazo byo mu rugo, ibibazo byo mu rugo, ibyo mwagiranye na mukeba wawe, ibyo mwagiranye n'umuvandimwe, timubijanye mu muryango. Urumva, timuhamagaye sobukwe nimba mukimufite kandi nimba mutamufite mufite abandi bo hafi, ngo mubaganirize, n'abagabo banyu baracahari, ngo mubaganirize mubabwire ati yeme ni kino kibazo nagize na mukeba wanje kino na kino, kugira ngo
muze mudufashe mugikemure hakiri mu maguru masha, kuko numva ahantu mugezeho kwicana. Ntibyoroshe, ntibyoroshe kuko nawe waje gutabaza, utabaza uvuga ngo nimuntabare, kandi nimubona umwana wanje uyu munsi apfuye, muzomenye aho byaturutse. Nimubona jewe ndapfuye, uwo ni Emega wavugaga, muzomenye aho byaturutse. Murumva neza mwa Banyamulenge mwe? Nongere naje mbatabaza kubera kino kibazo cy'uyu Eme. Nimumutege amatwi mwumve, ese uno Eme ikimuteye kuza kuvuga akaza kubivugira hano kuri rubanda isi yose ibibona ni ikihe? Ni ikihe kimuteye? Nimubikurikirane rero. Aba bantu nimba bageze aho umuntu agambirira kuvuga ngo afite ubwoba ko bamwica, bamugurira Abanyakenya, cangwe aha yafata umwana wiwe bakamukubita igisheke ngo nihapfa. Mwa bantu mwe, ngo yari yarabicecetse ariko aje kubivuga ubu nyine. Jewe aho ngaho numvishije kuko uru rugo rutorohewe, uru rugo ntirworohewe. Hari ukuntu mwamuzinga ibintu tutatumenya ko, urumva, tutatumenya ko ibyo mwamugenda muhisha, nimba mufitanye urwango muba mwarahamagaye, kugeza gihe uyu Eme ngo yari asigaye asenga akagira ubwoba abonye Yarine asohoka, abonye Yarine asohoka. Gusa icyo ntaribaza kandi, ese uyu Yarine wewe nawe kurivanga muri uno muryango gute? Kubera ko mukorana na Queen kuri cano? Gusa sinzi nimba hari isano mufitanye, iryo sindizi. Ariko ese nimba mukorana na Queen, mushobora kuza gutesha uyu mukeba wa Queen amahoro, mukaza kumubuza amahoro? Jewe ntawe ndi kubishinja, ariko twese turebere hamwe tuvuge te se uyu mudamu uje gutabaza kino kintu koko kirahari? Queen mukeba wiwe aza atubwire, aza dusobanurire, atubwire ati se nimba mwumva kuko yavuze ngo mubuze amahoro, ese mubuze amahoro gutya na gutya gutya na gutya. Aho igihe twaje gukubita umwana wiwe igisheke, naduheze igihamya kuko twakubise umwana wiwe igisheke dushaka kumwica, naduheze igihamya ko twaguririye Abanyakenya baza kumwica. Ibyo bintu ndabona kuko mugiye kugezanya kure, mwa Banyamulenge mwe, nimuhaguruke mutabara uno muryango, nimuhaguruke mutabara uno muryango kuko uno muryango ntiworohewe. Kandi ikintangaje ni ukuntu mugiye kuzana ino mvururu mu bintu bitari nkabyo, mu gihe mwobyicariye mwenyine na famiye yanyu, mukaba mugiye kubizana ku muryango, nako mukaba mugiye kubizana kuri rubanda, isi yose ibareba. Mwaje kandi mwajane kandi abakeba abagabo banyu bakurikirana. Ni ikibazo kitoroshe, kugeza gihe Emahaye avuga ngo yoba yarabonye igihugu yimukiramo, yoba yarabonye basi ngo nawe abone iyo dosiye agenda aje hanze, aje kwibanira n'abazungu ngo niho yogira amahoro. Ibyo bintu birakomeye, kandi abacamani nimubihagurukire nk'ingene yabitabaje, nimubihagurukire mumenye koko kuko bino bintu bihari cyangwa bidahari. N'imiryango yanyu kwa sobukwe nibabihagurukire, mubizane mu muryango babikemure. Nimba hari ikibazo mufitanye mugikemurire iyo ngiyo, ariko mureke kuza ngo isi yose babone ngo mwakoroganye muri bakeba. Ni ikibazo kitoroshe. Rero Abanyamulenge ubu ngubu sinzi impamvu duhagurukiye mu ntambara y'ibintu bitari nkabyo, kandi turi mu kubivuga cyane tukongera kandi tukabisubiramo tukavuga ati se yemwe mwaretse tugahaguruka tuvuga amakuru
yo kuja gutabara iwacu, yo kureba iwacu uko bimeze, yo kureba ibibazo by'intambara turimo. Ariko tukananirwa kuja kuvuga by'intambara ukuntu tubuze amahoro, tukabona umwanya wo kuza kuvuga kandi ko twatuja kwicwa. Se umuntu azahunga intambara yo muri Congo, umuntu agere hano kandi yanje intambara kandi y'ibintu bitari nkabyo, y'ibintu bitari nkabyo twanjane kandi twicane ku busa, ku busa. Umuntu akagirira ishari ry'undi muntu ry'ubusa gusa. Umuntu uko aratera imbere ngo reka tugire uko tumugusha twinjire mu muryango wabo, cangwe tugire gutya. Ivyo ntibifite agaciro ntibifite agaciro. Ibifite agaciro ni uko twohaguruka twese tukamagana icyagikorerwa iwacu. Jenoside iri gukorerwa iwacu, iri gukorerwa Abanyamulenge. Ariko tukareka kandi gusubira kandi ngo Abanyamulenge bari hano kandi twanjane kwicana. Sawa mwa bantu mwe, njyewe nari nshaka kugira gusa ngo nze kubabwira ibi bintu kugira ngo mumenye uko mubyigaho. Kandi jewe numvise byantangaje kugira ngo abantu baze banjane kandi basukanemwo n'umuriro kandi w'amagambo ameze gutya z'urupfu kandi mu muryango wanyu. Ntibyagakwiriye pe. Mu gihe mwari muzi ko mufitanye ibibazo mwembi nk'abakeba banyu, mwembi muri bakeba, muba mwarahamagaye umuryango wanyu ntibananiwe kubikemura. Urumva? Cangwe muze mutubwire ngo twarabahamagaye ntibagira ico batumarira. Rero bituma nyimuka mva ahantu narindi insubira ahandi kandi naho nta mahoro mpafitiye. Ibyo ngibyo ga nibyo woza kutubwira, ukaza kutubwira mukatubwira ngo ibi bintu byarananiranye, niyo mpamvu mpantabaza abacamani, niyo mpamvu mpantabaza Abanyamulenge muri rusange. Ariko ntiwaje kudusobanurira ko Abanyamulenge wababwiye bananiwe, nako abavandimwe wababwiye bananiwe, aba bacamani wabwiye bananiwe. Urumva? Abagabo banyu bananiwe kuko mwese muracabafite. Urumva? Kandi ninkurikirane. Sinzi ukuntu bokwicarira ikibazo mufitanye ngo nibamara bananirwe kugikemura. Yego baza bavuga ngo ntazaza zibana zidakomanya. Mushobora gukomana kuko n'ubundi birashoboka. Imiryango y'ubu ngubu n'ubundi usanga mwogirana akabazo, ariko akabazo mushobora kukaganirira mu muryango kagakemurira aho ngaho bikarangira. Mutakazanye aha hanze ngo mwanjane kandi noneho bigeze aho wumva ngo mukeba w'umuntu karahiga umwana wiwe ngo amwice. Kurahiga mukeba wawe ngo umwice, aho numara kumwica se bitwara iki data? Cyangwa mama bizatwara iki? Ko mudafite n'umugabo umwe basi. Ati ni igikeba cyo kuvuga ngo reka nije nkomeze kugumana n'uriya mugabo jenyine. Nimuze nimugende icyo tubabwira, nimugende mwicarane na sobukwe uko ko muranamusuzuguza kugira ngo mwaje muzane umuryango wiwe hano ku muhanda, mwaje ibiki na biki na biki na biki, uw'abandi ibyo atanazi muticariye wenda ngo mumubwire abinaniwe kubikemura, nimumara aje kumva gusa yumve induru kandi yabaye mu muryango wiwe, mu muryango wiwe. Nge ndumva ico kibazo mwagenda mukaja kugikemurira mu muryango, mukaja kugikemurira mu muryango kuko aha ngaha ntituzabakemurira ibibazo aha ngaha gusa. Baraje bavuge umuryango wanyu, wowe uha utabaza Abanyamulenge, utagenda kubanza ngo utabaze sobukwe ngo agukemurire ikibazo, cangwe abagabo banyu, cangwe famiye yindi ibegereye batabare. Ariko ko murabaja kuzana aha ngaha namara baje kandi batangire kubavuga. Cangwe barananiwe bose mubone kuza. Urumva? Ubwo rero nicyo kintu mugomba gukora.
nicyo kintu mugomba gukora, kandi nimba imiryango yananiwe mubone kuza gutabaza, mubone kuza gutabaza abanyamurenge muri rusange, kuko aha ngaha muje gusa kwikoza isoni, urumva? Rero kandi nabo nibabyumva babihagurukire, babihagurukire, ni ikintu kitoroshe mpaye numva uno mudamu abitse, ni ikintu mpaye numva kigoye, naje mpaye numva naje ubwanje kimbujije amahoro, kugeza aho umuntu yimuka akava mu karere mu gace yari arimo akaja ahandi kubera abandi badamu bagenzi be, atari no kuvuga basi ngo byibuze ngo tuvuge ngo ni umugabo wiwe wenda baba bashwanye, ariko undi mugore gusa, bigatuma wimuka mu karere mu gace wari urimo, bigatuma uvuga ngo nisenga umwana wanje agahurana n'aka ashobora kumugirira nabi. Icyo ni ikibazo gikomeye, bagomba kucigaho mukakirangiza, naho nimutakirangiza muzohera mu makimbirane kugeza ryari? Basi nimba mwumva ko byananiranye mugishire muri leta, shire muri leta bagikemure, kandi ariko mutibagije kuko leta ya hano n'ubundi mugiye kwikoza isoni, mugiye kwikoza isoni. Umwe bwakeye yafunzwe, siyo saga ihari, umwe yafunzwe, undi yavuyemo, undi yasubiyemo, nibyo biriho, ibyo nibyo byabaye. Gusa iciza ni uko wewe nimba wumva kuko kwina kubangamiye, muhamagarira umuryango wanyu bamwicarire bamenye ikibazo mufitanye, kandi niyumva nimba barananiwe bahamagara abacamanza, babone guhamagara abanyamurenge muri rusange, urumva? Kuko ni abayobozi nabo. Sawa, mwa bantu mwe ndabakunda, mukomeze mudukore subscribe na share na comment, turabakunda, mukomeze mudukurikirane, natwe tuzatubagezaho amakuru ku gihe, murakoze cyane.